لباشور کردستان چوار ورزین گشتیاری و گشت و گوزاری این هین که بردام هم بکاربن جوه لفینه دهاتان دروز بکین دنهادا بیراورین آینی جی لباشور کردستان لفینین گلکن مزن ده اخنا هاتنو چونا گشتیاران ده ججنا نوروزی دا بازار و جهن گشتیاری گرم بون اف ده ببه دهات و هم دکارن قیران خواه پسیفیک بکن ده هفته دا اما پرسا هاتنو چونا گشتیاران ده بیراورین آینی دا ده ورزین گشتیاری دا لباشور کردستان بحث کن کام هندک برسف آل سر پرسیارین خود رسکین چه پیدویا بهتا کرن لچه آستا لوینین گشتیاری و چاوان امیکینه دهات بو آینده حتی که قیران خواه لسر ملین حکومت و کرت تایبت و حوالاتیان سوک بکین بخیر بین بو برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی بو برنامه آبوری و هفته ام بحث لسر آست کرت گشت و گوزاری لباشور کردستان بکین و چوانیا پیش خستناوه جی پیشوازی کرنا مهوانان حتی گهاندنا خدمت گوزاریان و کریک و بان و دروس کرنا هتل و موتل و جه و حوانه ده شوین گشتیاری دا لسر ارد باشور کردستان بو خلک بیانی کو بمرما گشتیاری ده نوی ولاتی لدست پیک ام بپرسن آست کرت گشت و گوزاری چند ایه بلنده چند هاتیا دروس کرن آینده وی کرتی چاوایه اره به اکادمی کرنا کرت گشت و گوزاری لباشور کردستانه آرمانجا خواهینان دیه یانجی هجان مایه ناحیه زانستی و اگر امسح کینه کردستان سیاحت مستوای پیچ پیچه برف باشتر چید اکید که ماسی هنه بس انشاءالله هماهنگی گل ریوبریا گشتی گشت و گذار و دسته گشتی گشت و گذار هر واسه ریوبریت امنی پیچ پیچه یا برف پیش و چونه که باش قوت بینید تایبت اینو که پشکن گشتیاری هاتینه وگرن کلیجین زانکادو بونمونل کلیجا چاندنه پشکا گشتیاری و توریزما جینگه های پتر فوکسه ده سر توریزما جینگه سر جینگه پتر داوید هر واسه ما های کلیجا کارگری و آبوری پتر داتا هتلگری و مسائل اداری انشاءالله اف هر دو پشتی تخرج بن قطابین و در ریوبرین گشت و گذار هر واسه دسته گشتی گشت و گذار ده فایده که باش وان قطابیا بینید و ده پتر فکر وهابن پتر ده پروژه جوان بلکی مشکل وادا هبن همی گنجن خدانشیان انشاءالله ده تشتاق باش شوانا درکویتون و ده فایده که باشه تکرار باشترین سال ما بحث ورزی کرده بحث سال جی کن از ده شوایی که گشتی بحث گشت و گذاری کم تایبت بحث پارزگاه ها دهو که کم شوایی که گشتی سال 2012 و سال 2013 چند بیجم باشترین سال بوده بو گشت و گذار حریم کردستان بگشتی و تایبت پارزگاه دهو که پروژه که زورا گشتیاران قصد پارزگاه دهو که کریه لی پشت هنگه هاتنا داعشا او اکشوان اگر بویا قیران دارای اکشوان اگر بویا لی ما وقت ریوبریا گشتیا گشت و گذار هر حول دایه که ام بزاوا بکن گشتیارا بینینت ناوا پارزگاه دهو که دا هر چاوا بیتن چه پریکا کور و کوربند و سمینارا بیتن یانجی گازی کرنا خدانت کمپانی گشتیاری یانجیک پیوندی جناب ریوبری گشتی ادگل خدان کمپانیا اوزوری لهاتیه کرن که هند گشتیارا بین پارزگاه دو که به خمت اف اوتل و اف خارنگه و اف بنگن گشتیاری مفایجه ببینن اوه باشترین سال بوینه لی خرابترین سال جیک او بویه سال 2014 و 15 و حتی 16 جیک هندک یا باش نبويه افاجيك طبعا همی کرتا زیدتر قیرانا دارای و هاتنا داعشا کارت کرن لهمی کرتن جیان کریه لی اش همیا ضررمندتر کرت گشت و گذار بویه اوش پارزگاه دهو کش همیا ضررمندتر پارزگاه کردستان پارزگاه دهو کش همیا ضررمندتر بویه جبرکو الدرگاه ابراهیم خلیلا هندک توندو تیجیل
باکوری هبوینه درگه ناوبینا پارێزگەها دهوکێ و سووریێدا هەماگرتیە ئەف دەرگەهێ ئەvێت ناوبینا پارێزگەها دهوکێ و پارێزگەها میسلدا ئەو jî hat بۆ girtin û nebûna çimatara parêzgehên dî yên herêmê her çine bîtin firokxane hebûyne ku geştiyar çiyan pirêka firokexana bênet nava herêma Kurdistanê da lê parêzgeha dihokê bêbar bûş evan xizmeta jî hemiya. باشترین نمونه لوینین گشتیاری که هم بحث بکن جشن رمضان یا ای سال بو جشن افساله لوینین گشتیاری چاوا بونه بر بزیده بونه به چه آست و جماره هاتینه تومار کرن چند جساده لوین زیده بونه که به ارینی بن لسر داهات باشور کردستانه جبر که کرت گشت و گوزاری جبنمو پیگهن آبورین ولاتان دست نشان دکت اف سال جشن ما كوز بجن جشن كاب كيف ترو راوشترا چنكي اف سال بيجك براوشترا گشتيار ما رجاكا گلكا ماستر بيگا قستا پاريزگاه ما دهوك يا كريات بجم تايبتي وكي دي جيب گشتي بو همي كردستان بجم رجاكا گلكا مازنيا هاتي بو كردستان الحمد لله بجي همي امشين بجين همي بشتي اف لوازيت سياسي ابي سرمدا بورين دوا چند سال چويدا چوین و انشالله جاره که دینه اینه و وره که مبچه خوشتر بین بو ناوراست و باشور عراقه یعنی بری جشن رجا 10 صده ند بوری بگا به اف یکت مید بحاوندن اوتل بیت موتل بیت 10 صده هکت بجن خلق تیبانه بو بگا به همشن بجن متا رجاوه تقریبا یا گهشتی 85 حتی 9 صده یعنی ام بگا به یلس بداية هكذا بجن موسم گشتیاری ویتن ام بگا به ابی جشن بخوب کینا پنگا و عولی که ام ابی ورزه که گش بیت و ورزه که دهاته که باش ام اندیف شیم بخوجه ببینم. کام هندک زانیاریان لسر کرت گشت و گوزاری لهمو جیهان و باندوراوی لسر آبور جیهان بحث بکن حتی که بگهن ناوا باشور کردستانه گشت و گوزار لجیهانه 10.4 جساده ج آبورا گشتی یا جیهان پیک دینه به بهای 8.3 تریلیون دلاران 313 میلیون درفت کاری دکرت و سکتر گشت و گوزاری دا هاتنه بردست کرن بو خلکی لسر روی اردی 10 جساده درفتا کاریا جیهانه دکوین بن پر سکتر و کرت گشت و گوزاری بگشتی خلک ولات امریکا پیشنگن دبوار گشت و گوزاره دا 1.5 تریلیون دلار داهات سالانه کرت گشت و گوزاریه لولات امریکا او بو امریکیان بخواه 882 میلیارد دلار و برهنان هاتیه کرن بو کرت گشت و گوزاری لوی ولاتی جبر ویک او پیشنگن ده دهات کرنا گشت و گوزاره دا لسر ارده خواه یان جدر وی ارده خواه که بو دهات و بپیگهن آبوری لسر آبور ولات امریکا وگره. مازنترین پیشسازین گشتیاری دکوین کوه جسر پشکاوان امریکا ریزایی که دگره خواه به 488 میلیارد دلاران. چین بریزبندا دوی ده به 224 میلیارد دلاران به پیشسازی کرنا گشت و گوزاره. آلمانیا 131 میلیارد دلار داهات سالانه به پیشسازی کرنه. ژاپن ده گشتیاری دا پیشسازی دیکت به 107 میلیارد دلارن. بریتانیا لرزا داوی تجوان ولاتن پیشنگ ده پیشسازی کرنا گشت و گوزاره دا به 104 میلیارد دلارن امریکی. لباشور کردستان ام هندک بحثا لوینن گشت و گوزاری بکن. جداوی نمونه آکوهات راگهاندن جشنا نوروزی بو. بو ای سال لحرما کردستان نیزی 8,000 گشتیاران هات ناو اردوی. جبو بجداری کرن ده کش و هوا و گشت کرن دا. لجشنا نوروزی تنی بو پارزگاه حولیر 5,000 گشتیار هاتمونو وگریان.
عێراق بگشتی 142,000 گەشتیار di cejna Newrûzê de hatin û çûn kirine. Ji navend û xwariya Iraqê jî bigiştî. An ku em li destpêka bihêzkirina kertê geşt û guzarî ne, bi pîverên zanistî û akademî, em çawan bikaribin bigihine pêşenga wan welatên bihêz di abûrkirina geşt û guzarê de. Em ê van pirsan berdewam di bernamê xwe de bikin heta ku bersivê bi dest bêxin. خودی سیاحا کردستان پراستی گلک و گلک خوشه یعنی تا رودا که خوشترین سیاحت لکردستان ها تفکرن و کو هکر ام اوجه سیاحی بکینه پاره یعنی تو ساک خلک کدی و کچتاش ظرفه بو سیاحت خو اوی هنده پاره صرف کتن و اف چما اسطنبول رابم بچم 10 ورقه صرف کم نولا ده هم نفس سیاحت کردستان بحشته کردستان خونه دم دنیا خره از هیوید کم هر کسی که بیت ویری کو عالمک بزنتیو بیانیه قدر که یعنی درجه یک لی بگیرن قیمتا که بدن دو او یعنی زیترین کات قسطا ویری بکتفه کشت و کوزار لکردستان زور شینی خوشمان هیا اگر برای بیدانی هبید قناعت که لدر و زور خوشتر او شینانی لکردستان است هیا اگر حکومت پیشانی دروی بداد وکو درو دبی سردانی هم بکی بپاره یعنی چندها نفر سردان مانکن خلکی بیانی اگر او شینانه هموی بکرید بپاره ابیت دهاتی و کردستان او دهاتش چی نایلت قیرانه که نایلت استا هزاران شینمان هیا پری پی ندارید استا تو بچیت درو تنها گشتی بکی تنها دبید $1000 صرف کی بوی لکردستان 1000 شینی اوا خوشمان هیا بلان پری پی نداره او حتما اگر پری پی بدرید قیرانه کش نامینید شینی زور خوشمان هیا وکو ایو خودت نبینید لکردستان هموی شینگانی گشتیاریه لدرو دین سردان مانکن بلان چیه پره پی نداری اگر پره پی بدری وکو هر وکو وتم قیرانه که نامینی وکو شینکانی که همان شین استالیر اگر بکری تفاره با سردان کردنی ام شینانه فایده بو خومانه بو کردستان قیرانه که نامینید هموی بو خومان دگری تو یعنی لگابلی و دنیای سرسیاحیشی نگوزه مثلا جاده و دا چه لگاب ترکا چه دشین نه چهار داد نه گاز نه بس سیاح الولیش دنیای دنیا تنبیه اروپا تنبیه لگابه کردستان مثلا 4 موسم تاین هابین از زلستانه مجیتین سیاحی خوش بیدیه بس هاری کاری سیاحی بکن یعنی لگام اگر حالتین مثلا دویلی بشم اگر لگام دولت که با دستان که بدن لگام نه بس البلمون همی عرض کردستانه اگر ام بزانن سروشت باشور کردستان به جغرافی به آب و هوا به هبونا دار و دارستانان گلکی گنجای بود بهسکرنا کرتی گشت و گذاری آستنک لبردم وی کرتی چنه بوچی حتی آنها ام نکارینه ببینه ولاته که گشتیاری به پیورن زانستی و زخترین یاوان کشیان امید چند خالان دا کن و بکن چەند هۆکارێکێ پرسیارێکی زۆر پرۆفشناڵانەیە چەند هۆکارێک لە پشت ئەمەینە کە ئێمە بۆ نەمانتوانیە بگەینەوە ئاستەی کە خواستی ئێمە و پێداویستی هەرێمی کوردستانە. هۆکارەکان بریتینە لەوە یەک ناوبانجی عێراق لە هەشتایەکانەوە هەتاکو ئێستاکە بە ناوبانجی بە ناوچەیەکی شەڕ و ناوچەیەکی گەرم ناسراوە. بۆ گەشتیاری بیانی ئەمە هێڵێکی سوورە بە ئاسانی گەشتی بۆ ناکات. دوو بەردەوام هەواڵە میدیاییەکان و ناوخۆیەکان و جیهانیەکان باس لەوە دەکەن کە ئێران تۆپبارانی ناوچە سنووریەکانمان دەکات. تورکیا فڕۆکەکانی دەنێری بۆ ناو خاکمان هەندێک جار بەسەر باز دێتە ناو خاچی هەرێمی کوردستان. ئەمانە کاریگەری زۆر سلبیان هەبووە. جگە لەو چێشمە چێشم و ملمەلانێ سیاسیانەی لەسەر ئاستی عێراقن ناوبانجی عێراق و هەندێک جار هەرێمی کوردستانیش کە دەگڵێتە ناو ساحەکە و بەشدار دەکات لەم بابەتە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە ئەوە ئاسان نییە بۆ گەشتیاری بیانی. ئەمە لەسەر ئاستی جیهان و گەشتیاری جیهانی بۆ سەرمایەداری بیانی زۆر ئاستەمە بە ئاسانی بێ بۆ بەرهێنان لەم ئەتفۆنسەرە لەم کەش و هەوایە ناشازە بکات. بۆیە هەرچەندە یاسایەکی زۆر تۆکمە هەیە 2006 ئەم یاسایە دەرچووە کە یاسایەکی گرنگە بەڵام بەهۆی ئەم هۆکارە بە ئاسانی ناتوانی بێ ئستثمار بکات ناتوانی وە بەرهێنانی گەشتیاری بکات
لەبیر نەکەین بۆ گەشتیاری ناوخۆی بۆ گەشتیاری عێراقی بۆ گەشتی هەندێک بابەت کە لە ئەنجامی سیاسەتی حزبەکانی عێراق بەسەر هەرێمی کوردستان تەسپان ئەمەش ڕنگدانەوەیەکی دەرونی خراپیە بوو یەک لەوانە دروستکردنی قەیران و نەناردنی بودجە بۆ هەرێمی کوردستان زۆرێک لە پرۆژەکانی دواخست زۆرێک لە کار و چالاکیەکانی گەشت و گوزاری داخست و زۆرێک نیگەرانی لەلایەن هاوڵاتیانی عێراق دروست کرد وەکو پەیامێک ململانەیەکان پێیان دەڵێن سەردانی هەرێمی کوردستان مەکەن. کێشین گەشت و گوزارێ طبعا ڕێگا و بۆن شێوەیەکی گشتی ئەتشێن بێژەم نەت خرابن بەلێ با نەگەلک و گەلک باشن دیسان خزمەتکردنێت گەشتیارە ئەوژێک نابینم گەلک و گەلک یا کنجای بیتن و گەشتیار یێ مرتاح بیتن نافدا دیسان بەلێ گەلک تشتێت باشتر هەنە تعاملا خەلکێک پارێزگەها دهوکێت گەل گەشتیارە ئەپشێوەیەکی گشتی گەلک و گەلکە باشە و گەشتیار گەلێکی مرتاحت گەل خەلکێ پارێزگەها دهوکێت دیسان گەل خودام بنگەهێن گەشتیاریên پارێزگەها دهوکێ ئەوژێک گەلک و گەلک ئەپشێوەیەکی جان تعاملێت گەلکەن دیسان کێم هەبوونا کارمەندێک کێم یێ بسپۆرت ناوە کەرتێ گەشت و گوزاریدا یê kême eger ew jî baştir bîtin û îşallah xolên berdewam têne vekirin bû pêşê xistina vî kertî xolê rewşenbîrîkirinê berdewam têne vekirin bazarkirineka baş tê te kirin çapkirina rêber û proşerên parêzgeha dihûkê û yên herêma Kurdistanê li ser geştiyaran şêweyekê giştî li ser têne belavkirin ئامادەیەکە باش مەیاگیری ئۆتێل و خانگەیت مە هەمی پێشوازێکە باش لە گەشتیارەکەری هەمیجی ئامادە باشێ دانە و هەمیجی حەسکەن سیمایەکی گەلێک و ڕیەکی گەلێکی جانتر بۆ پارێزگا هەمە پێشوازێوی گەشتیاری بکەن و بزانن ئەڤە هەکوت بژن پایا عولیە دەرەشکە عولیە بۆ گەشتیارە عێراقی بێتن قەستا کوردستانی بکات بەری و ئەو تەفکیرە خۆ بکات چیتە عەردەکە دی چونکە هەکوت بژن ئەڤەژی پشکەکەش پشکێت عێراقی ئاسانکاریەت gelek baş bût ênekirin ku hatnawa û pêşwazeka geleka baş li xalit me sunûrî bût êtekirin û ekî dixwebînin baştir li Kurdistanê ku biçine cihekê dî ew tevkîrê bikin biçine Tirkiye an biçine Îranê çunkî çawa bît ew di her hesabin biyanî li vêrê di hesabin her xudanî vê welatî. Li Başûrê Kurdistanê bû xizmetkirina cihê ve hewanê bû geştyaran heta radeyekê baş bi gotinê şareza bisporan hatine tomarkirin û hatine bicihînan xizmetkirin bû ve hewana geştyaran hindek bi hejmar em ê behez bikin. Jimara yekên geştyarî li bajar û bajarokên Başûrê Kurdistanê heta dawiya sala 2015yan ev hejmara tomarkirin e. Li Hewlêrê 275 hotel hatine drûstkirin 120 motel û 42 gundên geştyarî li bajarê Silêmaniyê 75 hotel hatibûne drûstkirin heta dawiya sala 2015yan 83 motel û 43 gundên geştyarî. Li bajarê Duhokê ji ber ku ji her du bajarên din biçîktir e tenê 64 hotel, 66 motel û 4 gundên geştyarî lê hatine drûstkirin. Ev hejmar heta dawiya sala 2015yan bûn an ku bi giştî 418 hotel, 271 motel û 89 gundên geştyarî di xizmeta geştyaran dane. Bi berdewamî di her çarwerzên geştyarî da li ser erdê Başûrê Kurdistanê. Ev pirsa ku di bernamê abûr de em bi dîv de digerin. Em ê çawa bikaribin wekû welatên zilhêz wekû welatên pêşkeftiyên cîhanî mifayê ji kertê geşt û guzarê werbigirin dahatan pê drûst bikin û abûrê xwe pê pêş bêxin ji qeyranan xwe qurtalken bikene cih guhorkê patrolê û kişt û kalê û avê û gelek sekterên din yên drûstkirina dahatî. من تقریبا سردانا پترش 20 دولت ها بلکی کرد بس اگر هم خو مقارنه کن گلوان امیت آسگه دست بکی دا او راست اوش چه بید برینو که دولت بنو پیشکفتنه که مازن های بس امجی شوا کمتر نینیم سروشت ما گلک سروشته که جوانه اگر پیتا پی بهت دانو پروژه درست با جروانی ها دو که گل ریوبریا گشت و گذاره هماهنگی کن چه بید مجهش و جوانتر و پرکوپکتر جهانه چونکو اگر همسا که این سروشته هر ما کردستانه 4 ورس میتن
ما امشین سیاحت توریسم هاوین ما هی یا زمستان ما هی یا بهار ما هی یا پاییز جی ما هی همی دولت اف نعمت نینه اف نعمت که خدا دیار مکری لازمه هم پرکه که درست کار بینیم و حال بدین ما گشتیار وان هر 4 ورزاده هم نبتنه ورز هاوینه کردستان استروشته که زور جوانه هم ده برآوردیت گل دو بیکن نوکه اف چیا و دارو بارد مهین چید بیتن وقت مهین دبی هیویت خواست هندی چاره کامله دی بس وانا پیش و چون خوبه دی تو چه که خود تطویر کرد اما اکیدش بر مسائل سیاسی و حتی نو که مسائل سیاسی تری ما کردستان ام نشیانه بس اف بی آمه هی چید بیتن گلک دولت آدانه بیتن بس هم جاوید او جی بخوب یه محاولات کن بی آدست کرد درست بکن ما طبیعی های اوه ممیزه که با شهر ما کردستان ما وک ریوبریا گشتیا گشت و گذار هر و چندین ساله پلان و برنامه تایبت هنه چه بو هل کفتت آینی بیتن چیت نتوایی بیتن چه ین نشتیمانی بن برنامه و پلانت خوی تایبت هنه زیده باری وان برنامه و پلانا ماستر پلانا هرم کردستان هاتیه دانان بشکا شیر بر پاریزگاه دهوک کتیه زیده تر 206 جهن گشتیاری هاتینه دست نشان کردن و پلان بو هاتیه دانان لی جارکا دیده زورینه و قیران دارای تأثیر هات الجبه کرنا او پلانه کریه دیسان جناب ریوبری گشتی آنکو ریوبریا گشتی گشت و گذار پاریزگاه دو که چند برنامه و پلان باش روانه وزارت شاروانی و دسته گشتی گشت و گذار کرینه به خمت زیده تر خدمت کرنا گشتیارا انشاءالله اگر دمیوان هات چپ کنگره که روزنامه وانی بیتن یانجی پر ریکه کادی بیتن دینه راگهاندن و دیسان نوکه کار لسر ریکخستنا پیشانگه هکا گشتیاری یا گشتیاری لحرم کردستان پاریزگاه دهو که بیتا کرن و بو ایکم جارک و پیشانگه هک به وی شوی بیتا انجام دان لی سوزه نادین دیتا جیبه جی کرن بلی کار نوکل سر تیتا کرن و اگر هات و دمی هات دیتا راگهاندن یەکێک لە کارەکانی پلانەکەمانەوە بوو دەبی ئێمە لە ڕووی ئیدارەی شوێنە گەشتیاریەکان و ئیدارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتی گەشتیاری بگەینینە ئاستی ئیدارەیەکی پێشکەوتی وڵاتان بۆ ئەمە لە 2014 کە دەستمان پێ کرد توانیمان هەر 2014 بڕوانامەی ئایزۆی نێودەوڵەتی بۆ یەکەمین جار لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان وەکو یەکەم و ئەسەسە وەربگرین کە ئێمە کارەکانمان بە ئاراستەیەشی دروست دەڕوات دەکرێت لە ئێستاش بەردەوامی بە ئایزۆ بدەدەین بۆ ئەوەی ئێمە لە ڕووی ئیداریەوە کێشەمان نەمینێت و ئیدارەیەکی سەرکەوتومان هەبی لە ئیدارەی کەرتی گەشتیاری دوو بەڕێوەبردننی توانامرۆیەکان لەسەر بە هەمان شێوە ئێمە ئێستا سەرقاڵی ئەوەین چونکو کێشەمان هەیە لە بەڕێوەبردننی توانامرۆیەکان هەرێمی کوردستان لە ڕووی گەشتیاری لەو ئاستەنینە وەکو ئێستا پشتی بێبەسین بەڵکو دەبی بیگەینینە ئاستێکی بەهێزتر دەکرێت بێم لە 140 بۆ لە 150 ئەمەشمان جێبەجێ کرد بەکردنەوەی کۆلیژ و ئامادەیی گەشتیاری و پشتگیری بۆ چەند پەیمانگایەک بەڵام لەگەڵ ئەوەشە هێشتا پێویستیان بەوەی هەیە کوالیتیان بەرزکەینەوە سنتەری ڕاهێنانیشمان کردەوە و ساڵانە کۆمەڵێک ڕاهێنانیش دەکەین بەڵام هێشتا کە دەڵێم لە 140 یعنی چەند کراوە هێشتا دەبێ ئەوەندەی تریش بکرێت هەروەها مارکتینگ پرۆژەیەکمان هەبوو 176 چالاکی مارکتینگمان تێکرد بەڵام نەمانتوانی لەو پرۆژەیە مارکتینگێک بکەین لە کەناڵە جیانەکان کەناڵە بەناوبانگەکان لە کەناڵ ناوخۆیەکان کە ڕیکلامێکی بەرفراوان بە بەردەوامی بکەین بۆ لە بەرەوەی بوجەیەکی زەبەڵاحی دەوێت ئێمەش لەو کاتەیدا خاوەنی ئەم بوجەنینە هەروەها لە ڕووی یاساییەوە ئێمە بەپێی ئەم پلانە بڕیاردرا لەم پلانە کە کۆمەڵێک ڕێنمایی دەربکرێ و یاسایەکی تۆکمە بۆ کەرتی گەشتیاری بکرێتە مسودە و بنووسێتەوە کۆمەڵێک ڕێنمایی لە چەند ساڵی ڕابردوو دەرکران ڕێنمایی کۆمپانیا گەشتیاریەکان ڕێنمایی شوێنی بڵێن ئاهەنگ و ئاهەنگجێران و جێی خواردنەوە و هەروەها کۆمەڵێک ڕێنمایی دیکە لە هەمان کاتا مسودەی یاسای گەشتیاریشمان ئامادە کردووە چاوەڕێ ئەوەینە لە سەروی خۆمانەوە کاری لەسەر بکرێ و ڕەزامەندی پێ بدرێت و بیستە بواری جێبەجێکردن من دەکرێت بە کورتی بەرنامەکە ڕێم پێ نەدا بە کورتی دەکرێت بڵێم زیاتر لە 10
تەوەری سەرەکی وەک ئەو تەوەرانەی کە باسم کرد لەم پلانەدا هەیە ئەگەر ئەم تەوەرانە بستنە بواری جێبەجێکردن کە یەکێکیان لەوانە پاڵپشتیکردنە بۆ کەرتی تایبەت کە کەرتی تایبەت بەشی سەرەکی پێک دێنێ لە پێشخستنی کەرتی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستان ئێمە دەتوانین یەک نمونێت بۆ باسکەم لە کەرتی تایبەت و لە حکوومەت کە پێکەوە مساهم بن دروستکردنی پرۆژەی هاوبەش لە ناوبینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لە ناوبینی کەرتی تایبەت کە پێی دەرێن PPP واتە بەڕێوەبردننی پرۆژەی هاوبەش لەگەر حکوومەت ئەمە تا ئێستا نییە ئەگەر ئێمە بتوانین ئەمە جێبەجێ بکەین ڕەنگە لە ڕووی بۆ حکوومەت و بۆ هاوڵاتیانیش بچینە قۆناغێکی نوێی پرۆژە و پرۆژەکاری چالاکی زۆر لە خۆ دەگرێ بەڵام ڕەنگە دەرفەت کەم بیت. دیوارزین گشت و گوزاری دا ما گلک جاران بوچونین گشتیاران این ورگرتین که چپید ویا بهتا کرن حتی که او زیدتر راضی ببن حتی که زیدتری ها گشتیاران بکشینن ناو اردی لباشور کردستانه بکینه دهات اولاد خواه به دولمنتر بکین پیگه خواه آبوری بلندتر بکن بووی برنامه و هفته ام به شیوازه که اکادمی تر چونه ناو پروسه و پرسین خواه ما برسف گهاندن آنکو جدا جبو چونین گشتیاران جبر که او سیویل و مدنی نه ما به اکادمی و زانستی برسف به دست خواه خستن ام لدست پیکا بهست کرنا پروسه گشتیارین لباشور کردستانه و اگر ام شاین به پروسه به انجام بگیرین ادی نج قیرانان نج آبلوقیان نج لاوازبونا پیگه آبوری باشور کردستانه دترسین و نجی دفگرین اف انجام داویه برنامه آبور یه و هفته با آنکو دوی و دست پیکه به جدی بگیرین به حس بگیرینه به دست پلانن بودارجین حتی که بگیرینه آرمان جان بگیرینه دست ادی لوازبونا پیگه نه به پاتروله نه به هیچ سکتره کدن نایت روژوه گشتیار و گشت و گذار ده جه هر تشتی گیری ده داتی داف انجام داویه بود تا عبوره کدن ارشاد بن